जुजुलपा नमस्ते फिसुठा नेपाल भाषा समाचार जना वयाचना जी विनीता जी सञ्जिला ठौ नेपाल सम्म चिन्चस पेद दिला ठो टिया तिथिया दिख 2077 साल असार 10 गते बुधबार अथे 2020 साल जुन 24 तारिक दिख कोरोना भाइरस या संक्रमण पनि त सरकार तयातगु लकडाउन या कारण दिनाचुंगु बुंगडिया रट देकेजा थौनिसिन हेगु जुगुदो येला या फोजोले थौनिसि बुंगडिया या रट देकेगु थका 12 समाज मिग विज्ञप्ति पिक या जानकारी बिगुख रट देकेगु नीति त बहाली तयातगु थुसुसि मिग फुल चोके युंगुगु खासा ठोया न्हे फुलचे रथ लागि मागुसि हयाते दुंगुगु ख ठोया न्ह रथ देकेगु सम्बन्धी वंगु जेठ 9 गते येला महानगरपालिका या मेयर चिरिबाबु महर्जनिया नायसी चुंगु बैठक लकडाउन लिपा उपयुक्त इले रथ देकेगु थका निर्णय यागु ख उगु बैठके मेयर महर्जन नापौ गुठी संस्थान ज्यापु समाज लगायत तीन गुगु जातीय समाज ज्योतिष पानजु बारही युवा थकु गुठियारिया प्रतिनिधि लगायत व्यय जात्रा लिसे सम्बन्धित सरकारवाला तेगु बोती दुगु ख बुंगडिया रथ दिया न्ह्यो खुनु पूजे साइट पूजा हामो कि ताना प्रतीकात्मक रूपमा रथ देखेगु ज्या यानाते दुगु दु पाले कोरोना भाइरस पाके सिपिनिगुलिया नि पेम थेंगु दो दैलेखे छम पि न्यारया मिज मिग सिगुलिसि थोना प सिपिनिगुलिया नि पेम थेंगु ख स्वास्थ्य मन्त्रालय या कथा दैलेखिया डुल्लु तिनिया पि न्यारया मिज प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेते वासयाको टोले सिगु ख मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम थथे सिम क्षय रोग व दमिया लोगे जुगुन थागु दो उममनु सोमबार सिगु ख नेपालले थप न्यासो सुई ज्यामेसिके कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगुदु थोना प कोरोना संक्रमितला चिटो गुइगुम ठेंगु मन्त्रालय ठागुदु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम देय तिथि जिल्ला न्यासो सुई ज्यामेसिके कोरोना भाइरस ले या पुष्टि जुगु ख सबैकला नियमित प्रेस ब्रिफिङ या छोले या तिथि निगु प्रयोगशाला यागु परीक्षण या छोले मोरङ पर्सा धनुषा रौतहट कपिल वस्तु बर्दिया लगायत ठासे कोरोना पोजिटिभ पुष्टि जुपी न्यासव सुइच्याम थप जुको जानकारी ब्याडेको ख नेवा गतिविधि भाषा साहित्य कला संस्कृति नेवा स नेपाल भाषा समाचार नेवा बस्ती निसे जिल्ला प्रदेश केन्द्र व हली न्याकया बुख नेपाल भाषा समाचार दे न्याङ्क छिनखुबु एफएमए नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज किपु मेरो एफएम 93.3 मेगाहर्ज नि रेडियो पर्यावरण 104.2 मेगाहर्ज गोदावरी किल रेडियो जनसञ्चार 107.9 मेगाहर्ज खुपा रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज धादिङ नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्ज नुवाकोट रेडियो लाङटाङ 90.3 मेगाहर्ज रसुवा रेडियो रसुवा 101.3 मेगाहर्ज रसुवा एबीसी एफएम 89.8 मेगाहर्ज बनेपा काभ्रे रेडियो सिन्धु 105 मेगाहर्ज सिन्धुपाल्चोक रेडियो सिन्धुली गढी 92 मेगाहर्ज सिन्धुली रेडियो इच्छा कामना 102.4 मेगाहर्ज गोर्खा रेडियो मनासलो 103.9 मेगाहर्ज गोर्खा रेडियो निकास 93.4 मेगाहर्ज तनहु रेडियो श्री एन्जल 94.6 मेगाहर्ज पोखरा रमाइलो रेडियो 100.6 मेगाहर्ज ओखलढुङ्गा नेपाल भाषा समाचार नेना दिशा निंका दिशा नेपाल सम्बत 1140 कस्लाठो त्रियोदशी बिहिबार जेठ 22 गते निसी
खोपया नाजागु नेटपोल देगया बुसाद नेकुगु दो मंगो छुनि नेवनिसि देगया पाली सरसफाई यगु ज्याजुगु खासा सोमबार थ्याबेका बुसाद नेकुगु ख नेटपोल देग नेपाल सम्बर 822 जिल्ला पारुयानी कुनु देकेगु कोचाकुगु लस्ते ठुकथा देदासा बुसाद नेकेगु परम्परा हेना चंगु ख सोमबार बुसाद नेकेगु छोले तुयुगु काप्टे ह्याङगु चन्द्राका दुगु थ्याबेगु ख उगु थ्यायात खोपा भाषा साधन थागु ये नेटपोल देग नेपाल सम्बर 822 जुगु भूपेन्द्र मल्लया पाले देकेगु ज्याको चागु खसा तान्त्रिक बिनि देकुगु उगु देग खुलाया दुने देके ज्याको चाकुगु विश्वास नातगु दो 2072 सालया त भुख्या देग यात्रे या भाग बामलाको छेटी जुगु खासा ठौकनी खोप नगरपालिका व स्थानीय मनुतेस श्रमदान देगल हुनेगु ज्या जुया चंगु दो देगल हुने त खोप नगरपालिका 65,13,000 तकया बजेट फिनातगु दो फुलामा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई निजी विद्यालय व स्वास्थ्य संस्था यात राष्ट्रियकरण यामा प्रस्ताव याना दिएको दो निजी विद्यालय थ कर्मचारी पिन्ता तलब न के मुफ्त तका अभिभावक या त लकडाउन या न फी पुले त इनापिएब वे कल उगु ख थ्यादिको ख वे कल मिंग छगु ट्विटेना दिसे शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र या त राष्ट्रियकरण यामागु प्रस्ताव तया दिगु ख वे कल ट्विटे चातगु दो निजी शिक्षण संस्था या अस्तित्व निसाची बोलंगु दो बोहे मगुङको जसान इ या शुल्क माथैको हास्यास्पद ख लुयाभा अझ थावनेगु व्यवसाय तेस थागुदु आतके हेड तकले ठिकी जुगु लुयाभा अझ थावनेगु व्यवसाय तेस थागु ख लुयाभा तोला गुइ छडो तका ठंगु खसा थो आतके हेड ठिकेगु फा ख आइतवासी बे लुयाभा मिग पेस तका थावंगु खसा अन्तर्राष्ट्रिय बजारे फाल फावंगु लिठकिया असर नेपाली बजारे न लागु फा अझ थावने फुगु नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय मासँग थागु ख भारतीय संचार माध्यम तेस जम्मू काश्मीर रजौरी जिल्ला चोंगु लाइन अफ कन्ट्रोलले थो खतना जुगु खसा पाकिस्तान लाइन अफ कन्ट्रोलले युद्ध विराम या उल्लंघन याना गोलीबारी आएको जोले भारतीय सेना कार्यरत नेपाली दीपक कार्की सिको ख भारतीय संचार माध्यम निथंगु दुसा भारतीय सुरक्षा प्रवक्तास कथा थुगु खतना सोमबार सुटे जुगु ख पत्रकारिता ख्यालसे सम्बन्धित तिथि संघ संस्था पत्रकार पेशागत सुरक्षा जय मागु मागियागु दो नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिस संचारिका समूह जागरण मिडिया सेन्टर लगायत पत्रकार ख्यालसे सम्बन्धित छिगो संघ संस्था उक्ठाउ पेशागत सुरक्षा जय मागु मागियागु ख इपि संघ संस्था विज्ञप्ति जारी यासी पत्रकार या पेशागत सुरक्षा या त सरकारले से मागिया सिंह पांगो उइले संचार गृह तिथि टोटया पत्रकार त लिकया छेगु तलबको पालेगु यागु खेन थपिनिगु ध्यानकर्षण जुगु थागु दो संघ संस्था कोरोना महामारी इले उकी या नियन्त्रण नीति सही सूचना बिया जिम्मेवारी पूर्ण भूमिका मिटुपि मिसा आदिवासी जनजाति दलित मुस्मा मधेसी अपाङ्गता जुपि समुदाय या पत्रकार व संचार गृह या नीति सरकार विशेष राहत पैकेज या घोषणा या तन मागेको दो अथे सरकार विगते अनुदान बिया या चोपी पत्रकार या उपथि संस्था या त अपेक्षा याना सीमित संस्था या त जक अनुदान बिगु याना चंगुन विज्ञप्ति थ्यातगु दो शिक्षा मन्त्रालय निजी स्कुल टेत सञ्चालन मजुको अवधि तक शुल्क मकात निर्देशन बियोको दो सोमबार मन्त्रालय प्रवक्ता दीपक शर्मा छगु विज्ञप्ति जारी यासे शुल्क मकाएको या नीति पेप्सन एन्ड पेप्सन या त सचेत यागो ख निजी विद्यालय मु संगठन पेप्सन एन्ड पेप्सन आइतबार छगु विज्ञप्ति विकासे अभिभावक पिन्त शैक्षिक सत्र 77 या शुल्क पुलेत इनाप यागो ख सथोया न्यवहे ठिठी निजी स्कुल टेस अभिभावक पिन्त शुल्क पुलेत सगरल छोया हे ढुङ्कुको ख तर अभिभावक ते तासा आखहे बने मुकुगु इले या तक शुल्क ग्यात सोंगुली तया चंगु ख प्रवक्ता शर्मा जारी यागु विज्ञप्ति पेप्सन एन्ड पेप्सन यागु अपिल मन्त्रालय या ध्यान आकर्षण यागु थासे विद्यालय या त सु समस्या दुस सल याना समाधान याफुको खथागु दो नेपाल भाषा समाचार थने कोचागु या त जी विनिता जी संजिला या त न उनीगु उजफना जना छिगुदी भिजिमा सुभा जेमा भा